Prijatelj kanala Power Computers. Bog gameri, danas ćemo posjetiti našeg prijatelja kanala Power Computers, zato jer je došlo puno nove robe, pogotovo Marvo, gamerske robe. Pa ćemo napraviti giveaway! Ne jedan, više giveawaya. Idemo do njih i odabrat ćemo neke proizvode koje možemo iskoristiti za giveaway. Evo sad trenutno tata priprema tu zvuk, da nam bude dobar zvuk. Puno toga moramo se pripremiti jer kaj idemo? Idemo snimati... Idemo vlog snimati. Vlogovi Za to vam treba, gameri, sam da znate, evo tu nam još isto jedna kamera snima. Za vlogove vam treba puno različitih... Gledaj, ovo nam je, tu ćemo snimati zvuk. Ne samo na kamere, nego i treba vam puno posebno različitih stvari s kojima budete snimali zvuk, zato da vam se ne desi slučajno da jedna ne snima pa onda nemate nikakav zvuk. Vidiš, sad pripremamo lavalire, vidiš, lavalire pripremamo. Tako da jedan će nositi Noel, jedan ću nositi ja. I onda si složimo zvučnike. To se stavi u džep i onda se stavi mikrofon tu na... A na ovu ćemo snimati taj zvuk. Znači vidi, ovaj je, kaj je to? Transmitter. Ovaj je transmitter, a ovaj je recorder, taj receiver. I njega moramo piknuti tu. I onda kad upalimo lijepo ovo. Evo ga, upaljam. Evo ga, SD kartica je unutra. Upališ ovo. Već tempiraš zvuk, vidiš, znaš do kud treba ići. I sad ćemo postavljati prvo ovo u džep, Noelovu, to u džep i onda treba staviti na ovo mikrofon. Noelov zvuk. Palimo Noela. Testiramo Noela. Noel se vidi. Gledaj kako se zvučnik probija, vidiš? Gledaj ovo. Tek. Dobro, a sad to treba staviti... Sad trebam ja iz svojega, budem ti ja složiti mikrofon. Dobro, jer ja to ne vrem jer snimam kameru. Znači, tebi ću prvo... Nešto maskice nam još trebaju. Maskice budemo na kraju. Nisi si mogla obući hlače neke normalne. Idi si buci hlače. Evo, prvo znači preskidanje. Hej, prođe ovaj dan. Evo, sad smo si, složili smo si hlače. Sad možemo dobre, gledaj, staviti... tebi budemo to stavili ovako. Tu. I ovo će ti biti tako pokriveno. To je to. Evo. I bit će ti unutra i neće ti smetati. Gamer majica. I ovo... I ovo ide ispod. I tu van. Jesmo. Ok, stavi ga sad tak za to jedno vrijeme. Ovo ti složimo da ti bude čim manje smetalo. Ne, treba ga staviti gore na ovo. Ne. I... Gle kaj imam tu jako dobro na majici ovaj... Upalimo ga. Vratnik produženi. Tako, upalili smo ga. Sad pa se ti može radi. lagano I sad, pa to bude nam dobro i za kad budemo ovu kak se zove jaknu imali i tak. I evo. Evo ga. Namješten je mikrofon tebi, namješten je mikrofon meni. Sad idemo još samo istestirati da vidimo. Da li dobro radi. Upalimo ovo. Trebamo se pripremiti dobro za posjetu. Onda se još sam treba obući jaknu i u auto, idemo u auto. Evo, da li se moj čuje? Ok. Tvoj se čuje? Moj se čuje. Ali moj se ne čuje. Ti nisi upalio sve. Zašto se moj ne čuje? Nisi upalio sve. No? Na crvenu, dobro. Evo, čujemo se. Sad sve što trebam ja tu napraviti je start recording, pa ćemo ono naše famous 3, 4... Sad. I snimamo. I nadamo se da se ne čuje nečiji jače od drugog. Znaš kaj, idemo van, stavit ću 85C ovo i stavit ću limitera ću staviti da slučajno vani kad neš auto prozuje tak jaki zvuk, vidiš, limitirana ili motor, kaj ne bude motor prešli onda bude tako glasno kad se niko ne to se sad možemo lijepo staviti tu u ruksak i snimati. I on će snimati zvuk. Jej, spremni zvuk. Jesmo spremni? Pa sam se treba obuti i obući jaknu i onda smo spremni. Maske!
Maskice, gdje je moja maskica? Joj, je ova COVID situacija. Ja imam svoju. Da, takva je sad situacija. Imam i ja svoju. Da vidimo kak s tim izgledamo. Moja maskica. Kak izgledam? Dobro. A? Ko bandit. Daj da ti prijem kameru. Stavi to. Malo ovak, sad je okej. Dobre. Ajmo, gameri, idemo se sad obuć i u auto. Evo nas gameri. Evo nas. Mo? Di je Peters, na katu? Na katu, da. Ajmo gore? Ajmo gore. O, gle ovo, stepenice pokretne. Cool. A bolje da su normalne. Malo se razgiba. Dobre, ovak, fora se malo i vozi. Pa kaj ti se dost gibaš, ti skačeš tamo u macanu i... I atomu dok skačem. Je korona, ne skačem. Hop! Ajmo. Evo nas. Evo nas. Wow, gledaj to kaj svega ima. Gle romobila! Koliko kora? Električni. Wow. I to imaju. Čovječe. Kora. To si moramo nabaviti, ha? To si moramo nabaviti. Dobar dan! Dobar dan. Bok, evo nas, stigli smo u posjetu. Čuli smo da imate nekakve nove... Kaj imaju? Marvo novi je neki stigao, ha? Nas taj Marvo zanima, ali ako bi mi mogli to malo i našim gamerima nekaj podijeliti, kaj, ha? Za giveaway. Za giveaway nekakav smo došli se malo dogovoriti, tako je moguće. Odlično, daj da vidimo. Ajde da vidimo kaj je tu došlo novog, ha? Gledaj to. Podloge su zakon. Podloga je zakon. Podlogu možemo jednu podlogu podijeliti. Tu RGB, a? Ova svjetli. Hoćemo tu. Dobro. Da, jednu RGB podlogu ćemo podijeliti. Izvoli. Već smo jednu podijelili, to je tvoja sad, može? Kaj nas još zanima? Kaj bi gamere zanimalo novo? Kaj misliš? Miš i tipkovnica, sviđa mi se. Čekaj, ali podloga je ova svjetleća podloga, to je vrijedna nagrada. Nju bi mogli pokloniti, to bi mogla biti druga nagrada. Kaj druga? Kaj odlučimo? Možemo 3 nagrade podijeliti. Ajde on. Prvo mjesto, drugo i treće. Prvo i drugo i treće. I sve do Božića sad budemo dijelili onda, jel može? Do Božića. Može do Božića? Može do Božića. Super! Znači imamo 2 vikenda u kojima budemo dijelili nagrade. Pa onda kaj bi ti odabrao? To bude druga, može? Može, to je druga. Ajde ti odaberi kaj bude treća. Idemo prvo treću. Treća bi mogao biti miš. Miš, koji? Koji miš smo odabrali? Mislim da je bio ovaj tu. Ili ovaj tu, koji ćemo uzeti? A jedan miš ćemo odabrati. Jel može jedan miš? Može. Za treću. I... A znaš kaj bi ja volio za prvo? Za prvu nagradu. Tako je, to smo već dijelili jedan put i gaming komplet je odlična stvar. Idemo neki gaming komplet pronaći. Ajmo. Gledaj kaj tu svega ima. Ova Zalmanova, ovo je naše kućište, ha? Je li je to naše kućište? Mislim da je to, da. Gledaj kak svijetli smo vam rekli da svijetli ko božićno drvce i da ga nećemo kupovati. Da je sad ove godine ovo naše božićno drvce. Kako vam se to sviđa? Meni se sviđa. Stavimo neku jelku ispod i to je to, ha? A da vidimo Marvo set, tako je. Takav mi imamo i taj smo istestirali i to ćemo podijeliti. To je za prvu nagradu. A gledaj ovaj gamerski setup, čovječe, gledaj to ovako živo izgleda. Znači, ta tipkovnica. Ovo je miš, to je u setu, onda
Podloga. A i monitor je odličan, ha? Ovo je totalno cool gamerski setup. Imate vi tu dosta lijepih stvari. Dosta lijepih stvari koje bi mi sve voljeli imati na testu doma, pa ćemo onda to lagano i testirati jedno po jedno. Jel može? Odlično, gamer, jeste li čuli? Sad će biti tu jako puno toga na testiranju sljedećih par tjedana. Znači, za nagradnu igru smo se dogovorili, ali s obzirom da imamo mi tu još za dosta tih stvari za pogledati, možda i istestirati nešto za gaming, onda ćemo mi sad lijepo krenuti u testiranje svih tih stvari. Tako da mi se možemo za vas pripremiti, jel tako, Noel? Da. I kad se mi pripremimo za vas i kad organiziramo tu nagradnu igru, gledajte, pratite, to će sad biti sljedećih 2 tjedna i želim vam sreću. Budete izvučeni. A kako ćemo napraviti nagradu? Hoćemo i na Facebooku, i na Instagramu, i na YouTubeu? Može. Ali di će glasat? Di će se moći odabrati nagrada? Samo na YouTubeu. I to random, znači... Random comment picker. Prati nas, gledaj nas i želimo ti puno sreće u igri. Evo, taman smo došli doma. Izoli se, prizoli se. I idemo pogledamo. Preskinuli. Kaj si rekli? Prizuli smo. Prizuli se. I pošto je adventska nedelja, nemoj mi stavljati flomaster da ne izgori. Tu stavljam. Znači, bit će prijatelj kanala Power Computers odlučio je podijeliti nagradu. Gle ovo. Ovo je RGB, svjetleća podloga za miš. Scorpion. Nemojte zaboraviti, prijatelji, Scorpion ili ti ga Marvo kod Power Computersa još uvijek možete nabaviti za 15% popusta. Samo odete na webshop i napišete a webshop je pc1.hr i napišete Game Noel, hashtag Game Noel Marvo kod. Dakle, imamo prva nagrada, druga nagrada, treća nagrada. Gaming set, slušalice. To smo već inače gameri, to smo već dijelili, to smo radili i recenziju, pa tu u desnom gornjem kutu, tu u tom gornjem kutu, tu u tom kutu, bit će vam recenzija toga, to će biti prva nagrada, ovo nas strašno zanima, pazi, ovo je led, i to, kak je velika, gdje piše koliko je velika? Mislim da je ovak. Size XL. Ovak je, mislim da je ovak, gle, tata. 7 boja. Mislim da je ovak, tata. 2 metra. 2 metra, veća od ove moje. Druga nagrada, znači podloga za miš 2 metra dužine, RGB u boje, znači svjetleća i k tome još 2 metra duga. I treća nagrada, ali isto dobra. M207. Scorpion. Svijetli isto. I još nešto. Gameri. 2 puta dijelimo. Da. 2 puta dijelimo. Sljedeći vikend i kaj na Badnjak? Imate, znači, na kanalu bude live-ovi, subotom smo live i ispod toga live-a u subotu, prvi live se zove veliki božićni giveaway na kanalu. Ispod njega sam treba napisati kaj? Hashtag za nagradnu igru. Hashtag za nagradnu igru. I onda budemo mi sa random comment pickerom izvukli 3 sretna dobitnika. I to 2 puta. Prvi put sljedeću subotu i onda onu subotu... Ali to je već prođe Božić, daj da pogledamo. To je, kad je? Daj da pogledamo. Znači, sljedeća subota, sad je 12. Ovo je sljedeća subota, onda je već prošlo Božić, onda je znači, moj rođendan, 26. na Noelov rođendan dijelimo isto. Dakle, evo. Na moj rođendan dijelimo nagrade. Druga nagrada, treća nagrada, 2 puta. I to je bio naš današnji, naš put
Do prijatelja kanala. Nadam se da vam se svidjelo. Ako vam se svidjelo... Mogli bi mi pokazati gdje je to na karti, ako žele oni sami to podići. Stavit ćemo Google mapu. Google mapa je vrlo vjerojatno već u videu. Kako do Power Computers dućana. I još jedna stvar, kaj smo zaboravili? Nagradu, ako hoćeš preuzeti u dućanu Power Computers. Znači kod njih, pogoditi ko će ti je osobno dodijeliti. Game Noel! Nas dva ćemo doći i osobno ćemo ti dati jednu od ovih nagrada. Ako želiš, ako ne, možemo ti je i poslati doma s poštom. Ili ako, nažalost, ne možeš zbog korone. Ili ako ne možeš doći do Čakovca. Onda drugi put. Ali sad je jedinstvena prilika upoznati Game Noel. Ako ti dozvoli mama zbog te korone i sve. Ma ne, brini se, nije toliki problem. Staviš masku i vidimo se u Power Computers dućanu. Bog! Baci like. Subaj se, zvono. Imamo i Insta i Face. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.